Acredita-me, papai.
utagiteguye bakwereke ugisase neza ugitunganye sana muri akamaro dina gato washize ko kiyo myanda yiwawe usigaye uduhuka usigaye unuka utazi koga gubereze abandi bakora Erika, wibuka ko wavuye muhira atana kimwe kibuze. Muhira warafungura, warambara neza ukisiga. Erika, rabukunye usigaye wambara. Urabona usigaye usa n'ukuri. Wihereyeko, umuntu akubonye yibaza ngo urabyibushe. Ariko wibuka ko wavuye muhira uri munini gusumbura. Raba wahetse igitondo uzindukurira. Erika, wibuke ko umuryango wacu ari umuryango wifise nacyo utumara amaza jera bantumye utora utwawe twose n'abo bana bawe uze tugende muhira kwawe ati subire muhira reka ndakubwira ubuzima nibyo mbayose bwiza nibyo ndarushe kandi ndananiwe ariko icyo nakubwira coco sinoturuko musubire muhira ijya mutima ritubwira mukazi tubwira keza atari cyo kwihangana ubuzima buri muntu bwo kwihangana umugabo wanjye ndamukunda naho biri rero icyo nakubwira genda ubwire ababyeyi ntibashobora gutuma nzoguma muri buno buzima ariko ndazi imana izompindurira umushinga nawe Erika cyubwenge reka kuguma wita umuntu atakwitayeho Erika gukunda ikitamukunda ujya mugabo wawe uri kuramuraba ubona bagukunda basi na gato ntibazi ndazi imbere yiwe wotumupfa Erika nacyo wita kurya mugabo ingo tugende muhira uzoroka n'umundi aza agaciro k'umugore apana ngo aza mego aza kuraba imbwa yiwe n'ibwa iranagusubiza agaciro imbere yiwe Erika tugende muhira ibyo zirahari uzokwambara uzosa neza ntabwo uguma ngaho mego Erika nabyo ni ukuri byari byiza kandi ndazi ko ababyeyi batanye kuko mu nguni ariko ni ukuri sinoturuko uko biri kose usubire muhira ni ukuri n'ibikunda nzokwemera ko nyene mbayeho ariko ndazi ko nzobimenya Erika urase kumva impanuro z'ababyeyi urase kumva icyo ababyeyi bantumye Erika iyumvire neza koresha ubwenge bwawe apana kuguma witoke Erika urazi ukuri ntibyokunda
sinoturuka. reka jewe nisubirire muhira nakaretse nigira gusenga ndababwira ibyo wambwira. Usige Erika, urase kumva urase kuza bigikuru hari umunsi uzoza muhira ababyeyi batakikwakira bivanye n'uko usuzuguye ijambo ryabo. Erika, wase bigikunda hari umunsi uzoza bitagikunda wowe sigara ngaho urarira uko nyene urire abantu ntibacika mu buzima bwabo batabona yuko barusha. mana ubuzima buzaho izafutwayi wanjye aho muhira ubwira usubire muhira yahamana ukwinginze wanagarukira urugo rwanjye mana yarize mama niwe Cabeça um cara, não dá pra ver cara com uma vez. Sabe quem acendeu o chá? Bawa trik sih baca mesti kita. Den. Mesti. Wah.
soni wisozeko mana we subyagenze gute ndabasabye mwigire mundeke nipfire mundeke nagafuka mu hano gahari usigaye nawe yarazi agishikira mu cyumba cy'abashitsi arambwira ko ntarekiwe kumwegera none raba sinzi yabura rwoye kandi ararembye nshinga ngiye ku rubanza burya nca niyumvira yuko nari mvuye abana bawe burya rero nshinga kubara kumeze byagenze uko noneho ko wamwiswa mu tabara uje ngaha wari yaragombaga ko soni barawuciye ngo umupfunyi yinukira niyo umupfunyene banukishije inzu yose soni ni kandi aho umuntu yaguhanuye uhebe zinyengeso mbi mugabo utigeze utwumvira urabona ibikubayeho ujya ngaho urinze wiyonona ko mu nzu abana bose babona niyo mahoro naragiye guterura ntushibure ibintu wawe ukabura n'ijambo uvuga ngiye guterura iri kuko uvuga amajambo aho munyemereye umufashe niko ngende kuza gutwara kwa muganga umutware kwa muganga ibyo byose muzabivugana yaroba ntiyakira ariko si udufaranga dukeya rero turemisha kugira ngo ndare ko aricyo nokora ndare kunorera abana ariko reka nagufashe kumujyana umushinga ndakubwira yuko ufise umugore w'ubwenge mugabo ukaguma wanikira amenyo uyanikira mu ndaya ubu b'abakobwa wirukamo b'abagore wirukamo barihebe reka kucurira Frank reka kucurira aho ubwanjye na jewe ibi biri kubiramba nicyo ubwanjye nabyiteye mugabo ntangaje no kubona umudamu wanjye ambwiye yuko yomuvuza mu gihe mahera yose narayabaye umugore nsohoka ngira ngo umugabo wose nta n'umwe ku rugo n'uwo na telefone wese nta n'umwe afitaba mugabo umudamu wanjye niba usigare namubwiye ko ataca amaze niba usigare yakubitwa amukubita niba usigare namuvuma amate mugabo agafata amahera iyo yokubesheje mu gihe cy'atatu bamumarira akemera kumvuza aho naravutse aho se niya akabiyaka ega n'ubundi aha n'amashira ari mu n'ubwiza narivunjira agenda umubera turamera ndababwe ko ngoye gukora byinshi nukuri munira ndagusaba imbabazi narakumye agaciro kawe nagendeye mu bintu by'imana imana ndaguturubika ndagufata nawe ariko sinari nzi yuko ibi bitombera ingaruka sinari yuko turi mu munyenga ariko ninezereza mugabo ibyo nita ambiance ibyo nita umunezero niyo ndagarutse kunyica ndakwiga inzuma baribera yo agarike mu bwongoro bwawe nawe kamubabarire usabe kugigongo prince nukuri okay so utariri gudigora twebwe twarakubabariye ariko gusa umudamu wawe ni umunyabwenge reka tukujyane tuje kukuvuza mugabo gusa ibi bikubera ikigo
ni kubera ikintu kuko hari abagabo benshi banga kubaka ingo zabo kugira ngo bazikomeze bagashaka kuzubakira hanze kandi ataco bizobaviramo avyuba umuhanga wa kesha yagabikizosi azovugana ngo turumbuka atagira gitabara tugende gusa nabwo utagendura abantu murakoze cyane ndabashimiye imana ibahezagire niba umutima nk'ubu kigongo ufasha ariko nagira ngo buri muntu wese afise ingeso nk'izi wanje cyangwa se naho tutoba nk'izi mugabo yibuke ko nta kintu na kimwe kitagira ingaruka ibyo wobwira ngo byose ntuze wishire ukunde ugakiriza ngo urakomeye kuko imana yavuze ngo ibyo bikwiye kwiyumvira ko mwanya nawe ariko nzokugaragaza n'ikiri muri amaso yawe